politics le Thu Thar Thlirna episode somli pangana kan lo lom le veka chu tuma kan thlir ho masak ber tur chu British lal King Charles chuan Canada Parliament thlanthar thut khom masak ber na Parliament honna meni somni pasari thole ni khan aneya Canada ram hi Commonwealth ram pakhat ania wangin British lal te hian lalatan an mangchun jom ve sel thina tin kumdanga chuanin British lal hemi an vatrom te ai o hian lal te kha Canada ram Parliament thlanthar an hondon hian an jukal man thin lo wangin Governor General in lal ai o hian Parliament thlanthar thut khom ma saper hon na hi an lo nei mai thina tuntu mai ro hi chuan Canada Prime Minister thlanthar McCartney hian King Charles hi Canada Parliament thlanthar hon na nei tura asoma wang hian an juk zinta ti chuan hon na anei ta a McCartney an King Charles he Parliament hong tura asom na chan hi tunlai US nena an boruak achiat ema wanga an boruak han ven himna tan te po khan asom nia soi nia chan chu Canada ram in thlan hi thlama lok nei khania kan chanela pokon an soi to thina US President Donald Trump an kha in thlan an nei Donvel bor khan Canada ram chu a hran pa independent ram ni tolowin US state som nga pakhat na ni turin an som na tong kam te khating ang kha acha chu awang khan President Donald Trump patong kam an du lo awang hian McCartney hian in Canada ram chu US ram state som nga pakhat na an ni don lo tur thu an nem nge na ang dewan yang chu hetia Canada ram chu mani ro rel na hran nei ram zalen an ni ti lan tir non le na tan King Charles hi asom ta lal hran pa kan nei US kai hroina hnuaya kan nom lo ti Khawvel theta aron puan chole na huna tan te po asom nia soi ania hetiang ania wang hian King Charles hian athu soi lai hian lal thu thlenga thu chungin thu asoya chu he Parliament hon na po hi lal thu thlenga thu chunga nei ania chu lal thu thlenga an thungat kha Canada ram kha independent ram an ni ziale lal hnuaya oman la ni zia an ron confirm ta ni Canada Parliament ta lal thu thlenga thu soi nung ber chu Queen Elizabeth pahni na kha ania kumsang kha chakwa somsari pasari khan lal thu thlenga thu chungin thu soya ti hian afapa King Charles hianin anu thu soi sang kha chakwa somsari pasari kum somli chuang nuwa khan aron chun jom vele tani tin hemi King Charles na British Parliament maiba ka Canada ram Parliament honna anneya hian Commonwealth ram anni na a khan British of noya ram sang te kha khatia in thlun jom anni wang khan ram then khathi chuanin British dal te khan lalatan an mang chun jom be mai thina Canada rama po hian lal in te khatingang kha British lal te Canada ram an jin tuma an tlo tuma an chen na tur mun te khan lovong him renga chutingang chuni wang chuan he King Charles sana Canada Parliament thlanthar honna anei hi international politics a chanchinthar te lang choi choya kan han thlir ma sabera te chuan McCartney hemi British Canada Prime Minister thlanthar hian hetia malakna anei hi US an ram then omnen an boruak kal zela Canada ram aven him tumna le in thlana po alo aw la ber Canada ram hi US la katlom ngai don lo tiang chi le US ina an du don ron kai hroya mon thunun the ni lo zealan tir na ta na mang hi McCartney Prime Minister an ni thar le a malak na lian tham tak chu aron ni chole ta bokani ti chuan hemi lal troi om tu nu pui Queen Camilla hian Canada ram nen hian insom na thuk tak an lo nei vereng boka a pu a pa aning chu Sir Alan Napier Macna pachu kum sangkha jure somnga khan Canada ram hian Prime Minister alo ni to a chu wangin British lal nu ni mek Queen Camilla hi Canada ram a hian a pu te an thla tu te kha chu politician lun tak an lo ni to thin bokani ti kha kan han thlir ma saberanga ti chona pani na chuan North Korea sarkar chuan US President Donald Trump an alal hun chung ya melma missile te lo ka thlak na emoh lo ma chon thei tur Golden Dome missile shield siamatum chu a thalo tin an ron soi sela North Korea chuan US in hetianga ral thuam lama mason na malak na anei thar tur hi
van sang bo ro ka nuclear ral thuam lamain in elna le indo na hiala chu pha a hlom thu anon soya US sian ma ni tang ma hai takin ramdang te ngai tu lek loin hetiang hian malak nga an nei anon ti ni North Korea lam hian North Korea sarkar chuan US in missile system thar an siam chuak ani ngat chuan North Korea point chu tiang lo beile thei tur ral thuam tha an siam chuak ve ngei tur thu le hetianga US ina ati ni chuan North Korea point na an ngai tu ve ngei tur thu anon sai chok bokani US sarkar hianin Golden Dome missile shield siamnan hian apultan na tan US dollar tlukle dingon somni panga man turin budgeta ro manna an nei to nge Donald Trump pa hian tun a President Trump ni na hun chung nge hianin Golden Dome missile shield ta hi siam chu manamo bultan man atum urkhle nia soinia achan chu he Golden Dome missile shield ta hi melma lamten missile te rocket te khatingang drone te thlengin niang anon ka chuakha lo bituma lo ka thlak mak theina tur adua chu tuna an bo ruak thar US lampoina ral thuam lam ti ma son na tura an malak dal lian tak pakhat aron ni vele ta ni ti chuan pathum na chuan US President Donald Trump pan a social media account ta Thu Thar Thlirna Russia in tun hnaya drone zathum samruk pasari manga Ukraine a beile mitam takin nunnan chan chu poyati thu asoya Russia President Putin chu a hle tin soi sela engamo tak he pa chunga hina thlengani atia hetiang taka mi a that nem hi thil tul lo takani tin na takin aron puang choka Trump Thu Thar Thlirna hi Russia sarkar thu puang tu chuan aron chang let vele Trump chu a phok lek lo tukin chu tiang thu janei lo chu asoi ta mai em ni tin aron chang let ve Trump hian me ni som ni panga New Jersey athu soina Putin chu rei tak alo hret to mi nia kong tam taka thil te por an lo ti dun to thina ma se khopui tam taka rocket kap choka Ukraine be puiten nunna alak sak chu adu lo top thilani thu soya Russia in sat taka rocket le missile manga abeile chema wang hian Ukraine be puiten an tur na sa chu wang chuan Russia la ka hian US sarkar hian rek na tamjok kalpuya tul do nem ti ngai tu atum tu thu asoi chok helani Donald Trump hian Russia President chau asoi sela moti lai hian Ukraine President Zelensky la ka po thu soi thar anei le to chuta thu soya chuan Zelensky ka tanga thu chok reng hian har satna siama chu ka du lawani asim wata thang atia athu soi thin hian anram ngai nat ati har hle tin asoi vele boka Zelensky chu atong kama midang te hliam theile midang te chunga ril diklo put theina tong kham anei thina wangin insum turina du thu asai chokani ti chuan Russia le Ukraine in kar hi kini chanela ngial po hin kanon soi tamve ta viawa European Union ten Russia le Ukraine boime ka hian Ukraine an tran luata Russia nasale zolzo ka shrek an tum chome ka chu US lam hian khoi lam nge European Union lam ti hi athurol puidon nge ti chu anon soi chia lawa amaro chu US lam chuan an remna zon mek ka mason na mutur omlo chuan in thiar filim an tum don ni te point tongkam an ron neya European Union tele America US te tun ma a tang hoa thil ti ho thin khan lia tuntuma President Trump pa an ron la le aero chuan European Union tel nen po hian zai khata hian an luang hlei theilu tuk lawa anin ho em lo na chungin khatia tang ho pat thil ti ho pat thin kha tuntuma aero chuan US lampang hian an du dan ang hian thilan kalpui mop pa European Union an thin te po kha an wangai chang to lem hlei lowa chu tiang chu thil kal dan ania ti chuan Trump hian in me ni somni poruk tho thon nia social media Thu Thar Thlirna chuan he indona achua tir khan president chu lo ni ila he indo hi a omlo wanga chuak bok klowang atia ti chuan he a social media truth social a tarlan dan chuan he indona hi Zelensky ate Putin atele Biden ate indona nia Trump pa tel velo arantia heta takhian US President Donald Trump hianin Trump athu soya hianin athu soi therapia a hianin enge wangai tua enge athu tum hi wangai
riết anh em vắng ngày tuổi thiêm hi achang chuan a har fo thina tin hemi chanchinthar hanjir chiang tu then khat te phei chuan Donald Trump pa hian Russia President Vladimir Putin a chungchanga thila soi hian a hnu loka hian tongkam dang in soi fi na deuh emo Putin an a han dem viau po hian a tu ka mo tuk le loka te hianin tongkam dang Putina a soi chiat boy boy angkha han in soi fi na emo a pe hel na deuh tongkam dang te hi aron chak chok le fo thina he boina bul tak address va engeni va ma chon chi si lo hian tongkam dang a sir ve la hina be bo ma hina kol ni te point an soi ve amaro chu ke ni ngai dan ni lawa I mi thiam zok te ngai dan heng chanchinthar le azir chen sang sang lo lang ta kha ke ni chon kanon soi mai ania tikhan kan ngai thatu te kan channel subscriber ten engei ngai dan kha chu in lo siam thiam mai tura ngai tai la ti chuan a thlir zauna palina chuan Russia le Ukraine kara remna le monna mu tur tun thleng hian alom thei chung lawa heng ram patni te hian drone bom mangin an lein be chun zom zela meni somni pasari thole ni khan Ukraine lam chon thu choran nein meni somni parok zan akhan Russia lam hian drone somruk Ukraine lam anon kap chok le nin an soya chung zinga somthum panga chon lo kap thani in an soya tin pariat dang te po electronic call mangin an lo hruai peng ni te point heng drone bom te hi an soya ti chuan Russia drone bom ka chu wang hian Ukraine mi som ten liam an tur ni in Ukraine lam sipai thupong tu te hian an soi vele thung bokani tin Russia lam ve thung pot hian thu tharan ron nei ve thowa tun haya Ukraine lam drone an kap chuak thin chu Ukraine drone ka chuate an lo chan let na ni in anin soi ve thunga anin pu cheton ve ve zelani meni somni pasari thole ni khan Ukraine hian drone som ko pakwa anon kap chuaka chu Russia hian an lo kap thani in anin soya Russia lam chuan Ukraine chu European Union ram then khatte ne na tang rolin Russia in remna azonna ti boi tumin na satakin malakna nei mek ni nan soya Russia lam thupong tu hian Ukraine ne na remna anzon na tur konga an thu ngai tu tur kha an siam fel chho meka Russia hian in biak na te aum le huna Russia ngai dan te Russia du dan te khatiang angkha zial fel trep to nia in soilai hian European Union ten an ton puyan fui por renga wang hian Ukraine hian Russia laka boina ron siam chun zom zelani ti in thu tharan ron nei vele boka Russia hian tun haya hian Ukraine marchak rama sumi region an tia thingtlang kho pali te chu an la ni in anin soi thar le boka tin hemi sumi region a tho hian hemi kho thingtlang kho pali te hi Russia hian in hetia an thu hnuai an da le ta ka hian ma an son zel ni te point anin soi vele bokani ti chon chanchinthar thlir zauna pangana chuan US president chen na White House na thoksidir tak pakhat chuan karmasa US president Donald Trump le Israel prime minister Benjamin Netanyahu ten biaklat na mga inbiak na an ya khan Trump chuan in Netanyahu chu US le Iran ten nuclear siam chu chungchanga inbiak na ti boi zonga mala lo turin ashril ni in asoya Trump hian Israel prime minister hna hian Iran chu inbiak rem na manga he boina hi chinfel puya du ti ashril tlang tia soyenia tin hemi arab ho news then khata the hi chuanin Trump le Benjamin Netanyahu te inbia hi anin nial boina sa hlea an tong kampon na hle ti te point arab lampang news si chuan anon tar langa amaro chu Israel prime minister Benjamin Netanyahu office lamero chuan Trump le Netanyahu te inbia ka hian in nial boina mo ka tiang ang tong kam na tak kha an manglo a he hi chu pu chet na mai mai ni e te po anon ti ve boka amero chu kan soi to thin ang khan Donald Trump hian Iran ram ne na US dina indor na an neya hian tun haya hian Israel hi ron lem lowa ma ka chuan kan channel apokonon soi to thina Iran vaunan hianin Iran hian US dudanin zom lo ni chuan kan beile tang chonga kan beiwa kang chonga amaron roi tu tur phei chu Israel sarkar an niang ti khan Israel kha ma the view thina tun tu mai ro hi chuanin tun hnai chawai ro hi chuan Israel ron lem lo hianin Iran hemi an raman nuclear ral thu an siam chu Khawvel rem na le mona ta na hlom thu te Iran hian nuclear ral thu siam chok ni nge yan thria da wanga
ti top tura an in biak ton na an in nor ton na khan Israel lam hi thlau thla chho ta deuh hlek nia soi te po oma amaro chu Israel lam thung ero hi chuan hetianga President Trump ale Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te inkar boruak chianga media trend katalo lang fo hi thu tak tak adilawe ti chuan an tang ve thawa amaro chu thil lang chiang deuh chu Donald Trump pa Arab ram tloa Arab ram pathum atlo khan khulai Middle East atlo khan Israel ram atlo talo ero khachu he boruak ka hi chuan tlem hi chuanin an boruak ai chung khiom deuh mani chu ti tur awma I kan chanela hian ma pon karong soi to thina kha kha chu thui tak ka soi lawang amaro chu Donald Trump pa Middle East zin turina Israel ram atlo don lo ti an thret khan Israel embassy Washington DC mi khan thei to pin mala Israel tlo tir nge en tuma Trump pa office White House te pon vador zak zak an valeng zak zak ani kha amaro chu Donald Trump pa khan atlo ta chuang lawa tlo lowin a ho san ta tho khan ya khang kha Israel le US in kara hian boruak khishet chu omom ni chu ti te pen ki ni chanela pokanon soi ve to thin kha nia amaro chu anin kar thuk tak tak ki kan varse ve lem lawa heng chanchinthar sang te kan lo mu le kan lo chiak te hin maya ke ni chuan mi ngai dan khak ami thiam jok te ngai dan khak ron soi chong thina e ma ni mi mal ngai dan ni lo ti khamin lo pom sak don nia ti chuan aparuk na chuan meni som ni pasari thole ni khan Israel sarkar chuan Gaza tan puina sem chuan mun ni an hong ta chu Hamas te ro rel na top na in tan na ni in an soya tan puina sem chuan mun te hi Gaza chim lama Rafa khuwa tel sultan ale Rafa kho marlam a morak corridor ate siamania he Israel sarkar ina Palestinian mi puite tan puina sem na tur mun ni a khon a hian cholkar khat chungin Palestinian mi nuai khat te chu tan puinan pe theidon ni nan soya heng tan puinan pe kan ti ei tur te dam doi te le thil dang ni tin nunna ta na an momo thil te kha an sem chuak chodon nia soinia Hamas te hian Israel in tan puina sem chona mun an siam thar te hian kal lo turin an mi le sa Palestinian mi pui te kha an lo dang na sa hle nia soinia maro chu Israel Defense Force te thup Israel sipai thupung tu te chuan Hamas te hian helai huna Israel ina tan puina sem chona mun an siama kal lo turan mi te an dang hi an dang lei thi lawan hlotling lo ni ti te pen ron soya Hamas te hian in an mi pui te hi dang ma sela Israel sarkar in tan puina sem chona mun te hi mi pui te hian an pan na sain an bung ruwa khatan kol te chan ngei tumin an in chu na sa hle an boina ber po tan puina khalak ne man tum hlom lu toka chu wang chu mi pui te khan in nek boina salu toka khang mi pui te bung ruwa le thil in chu na sat lu tuk wathunun na tur khan Israel le US contractor te hian in van sang lam hoin silai te po an ka pok hil nia soi ani ve boka hetia US le Israel contractor te na mi puite thunun na ta na van sang lam hoi silai an ka pok hi social media sang arab ho media ve thung chuan Israel sarkar le US company ai o te hian Palestinian mi puite ka hlum tum silai ten met pok ti te po oma silai pok ri te kha social media te lo lana wangin helai tan puina semna hmuna kalate ka hluman tum ti ten an lo beilet ve poka amaro chu khatiang kha Israel sarkar chuan thu phochop mai me nia Israel mai ti baltum reng renga khosa te hian khatiang ang kharem chang an lo lovea silayan ka po na chan tak kha chu mi puite bungro in chu na salotuk thunun tura ka pok chau ne tu ma hliam tura mon nu na chan anom love tin anon in safe vele thung poka Israel sarkar chon tan puina sem chona tur dang pahni po siam bel le an tum nia soinia amaro chu an siam hun tura mo khang ka chon da soi chiang theilawa tuna tan puina sem chona mun ni Gaza an hon hi US company pahni UG solution le safe rich solution ten an enkola tin hemi an tan puina sem chona mun veng him tur hian Israel le US sipai ten an omchil bokani Gaza hian tan puina bungra phur trak then khat te phei chu Palestinian mi pui te hian an ril tam to ema wang mo an duam wang nge kan thelawa an rok na sa hle nia soini hang trak then khat te phei chu hetia trak khami cholkar som pakhat jet Gaza pan na lam lian Israel sarkar in an dang chata trak za chuang vel Palestinian mi pui te tan puina don na tur phur tu tur khatiang an bungrua phur tu chole ei tur
te adam doi lam te in en kol na tur sang sang te phur tu trak te kha an lo suam ti mila an lo rok na sa hle ania soi ani pokani Israel se paite chuan tuna be puyan thlak Gideon Chariot anti a hian Gaza ram somsari panga lak tuma mala mek ania hetia be puyan thlak mek pletan puina sem chuna an thu noya an kalpui hi thani chunga zo fel thei anin be seya chu chuan Hamas te mi pui an thu nun thin chu an chu sak thei na tura thil pui mo tak ni donin an soya amai ro chu Israel sarkar po hianin dem te pon lovia international hemi Khawvel ram sang in telkom na United Nation a hemi tran puina Gaza sem thin te pe chuan Israel sarkar ina US ne na tang rola US company te ne na tang rola hetian mani thu atran puina sem chona mun anron en kola anron hongve ta mai hi an tho pui don lo thu le a tul lo an ti thu te po anon soi choka chu wang tak chon Israel sarkar hian Gaza a chim lam le central Gaza khang lai vel a lai li lai vel a khan han kalpui phota ti chuan a mar lampang hi chu kon khoiri lowang tiang te po khan malak na an han neya amaro chu heng a hian Israel sarkar po hian tummumal tak neya malan ni wangin Hamas te hianin hetiang tran puina lut Gaza ram sang atang tran puina lo lut te Khawvel sarkar dangtena khatianga indona hmuna oman ni wangin Palestinian me puiteril tram le la chaman omlo na tura tran puinan sem chu an phurlu thin te kha Hamas te hian in lo in check khol nan le an in nang fak na tan an lo lak ve thina wangin Israel sarkar hian hemi wathunun na tura va kho khir na tura tan khan hetianga international poll UN noya poll thokte noya kaltir to lawin Israel sipaite ven himna noya is US company ten thoksela ti chuan Israel sarkar du danin hetan puina hi sem chu theiniang antia tiona hetia tan puina Israel sarkar in sem chu na munan siama hian US sipaite le Israel sipaiten duty a chuta chuan an mirin hlelte kha an lo man thei don ani chu wang tak chuan Israel hian thang hetiang hian thattakin an kam chho ni te poina langani chungte chu kan chanchinthar thlir zauna lo ni sela ti chuan a pasari na chuanin India sarkar chuan tol chung company tena indo tho theina changkang chi 5th generation fighter jet double engine panhi nei siam chu theina turin phalna apea hei hi mei ni somni pasari thole ni khan India ram chanchinthar sang alo langa Aeronautical Development Agency intia hemi India sarkar ina I thlotheina lampang siam chona tura I company le khatiang thunei na apek kha annia chu anni hian India ram defense company sang te chu hetiang indo thlotheina thlok chak chi siam turin tender kan ti dona mi invitation somna angkha an thon chok thoi don ni in anon sei vele boka ti hian India ram hian in operation sindur mania Pakistan nena buena achua tang khan ral thuam lama in lak khola ti mason nasatakin atum chawa chuanga chuan India sipai te man tur khan India tol chung company te siam ngei indo thlona te po siam bel ni se lak bel ni sen tia tuna India sipai te man tur India tol chung company atanga asiam chuak tu om chun Hindustan Aeronautic Limited te hian indo thlo theina te siam na hian thok ve a amaro chun siam chaklo em India sipai te mamo angpon phuruk zo lowa chu wangte chu niang hetia India sarkar pona thu tharan ron nei le tol chung company khatiang lampang indo thlo theina siam du omo he siam chuna a tel ve du nom chuan phalna an pe chok ta hi khatiang kha India sarkar ngai dan tharania ti chuan in company dang te po hian hetiang siam na an thok du ni chuan kha tender kha an bachang ve photanga tho ho na ten han nenga an siam ve theidon nia soinia Narendra Modi sarkar kheyan ramdanga tanga ral thumte khatiangang a leithin kha ramdanga hlokna kal teu thin khan ui ve tho chu wang chun India ram tol chung company te ti mason na tur le ti changtlun na tur tan India siam chu ngei te po hi han nei vela India po hian
kan siam chuak ve thengah tin make in India program a khan India ramatang hian thil tam zawk hi kan siam chuak ve theng ti ngai dan ne wang khan malak na khan ron nei tana chu tiang ang ani awang chuan hemi Hindustan Aeronautic Limited te po hianin thlo theina indo thlo theina siam chuan na ta kha an han thok ve mek boka amaro chu technology lama tele a infrastructure lama te hian India company te hi an la bil ve ang reng riaw hret na te po oma chungte wang chuan hei an la siam chok lei thilawa chu wang tak chuan beisen phalutuk lowa India hian company dang te po in siam ve du ni chuan ron in hong kan in tan hun thak ron hong an ti na ni deu bar mai chu ti chuan a pariat na chuan India politician lar Gulam Nabi Azad chu tun haya India le Pakistan in beina India sarkar malak na te soi fia tura an jin chho mek na kuwaita adam lo wangin namdoina da lo nia hei hi chanchinthar politician lar ve tak ni wangin Gulam Nabi Azata namdoin hi India ram chanchinthar sang ate po alang sarvewa Gulam Nabi Azata hi Jammu and Kashmir chief minister te po lo ni to thina tin Congress party roi tu hlun tak ani thina kami Congress party chuasan ma a khan Rajya Sabha a khanin leader of opposition ang chi kha ani thin boka ti chuan Gulam Nabi Azad hianin Congress party kalphung le anin opdana khan mason na le sarkar han siam le theitur te Narendra Modi sarkar han pai tha theitur hi chuanin Congress party chung koi kanin siam thatangai chung lama hin kanin siam thatangai atia ama le thurol pui MP pakotem ni khami tenen khan Congress president Sonia Gandhi hena khan lekha ten theluta chuta chuan an party Congress in siam thatna tur sang point thadeu deu ta khan an siama hengte wang hianin Gulam Nabi Azad hianin ani phung taka chuan Sonia Gandhi le Rahul Gandhi te kai hoina hnuai chuan engte ka ma sarkar kan siam theilonga ti na thluk ang deuh khania chungte wang chuan Congress party hi a beidong ina chhuwa san ta ti chuan hemi a chhuwa san dona a ban na letter azia chanchin bumi te po a copy pek kha chanchin thara te lo lang choi choya aziak ngai nomin a point ron man ho kha Congress party chuan in siam thana tur le in zirna turan nei na tan mang thiam sela chuan kang ok na tham tur khopin thu kharon nei tha ti chuan Gulam Nabi Azad hianin Congress party kha chhuwa san ta ama hi Jammu and Kashmir lampang mi ni wangin an political party thara dina chu Democratic Progressive Azad Party tin ya maro chu Jammu and Kashmir UT in than nung bera khan Gulam Nabi Azad party te hian kha in thana khan an chu ve talowa chu wangin member chu nga lu tuk lo ni mai thea India ram politician te jinga hianin pathuak thale Congress party omlai po an boina chingfel tu ber thin khan ya Congress party an chu santa kha chu Congress party tan po khan channa na satak te poni ve ome ti chuan operation sindur Pakistan le India kan boya an rea India sarkar hian thiam taken tuna hian Khawvel ram sanga India in embassy nei na ram zong a hianin deuh thoa hian India ina kha Pakistan te poi khoina le firfiak pol ten thopuina chungchang kha Khawvel hriata puang zara India tran chan dik tak le India thiam chan na zong soifia tur khan sarkar lai chau ni lo ep tulam pol zong te po huapin politician role ho Khawvel ram sang a team sang team so me mani a thena chung te chu jin chhuat tir meka chu tan jin mek na hemi team Gulam Nabi Azad te team hi Kuwait ram khung lai Middle East well towa zinania chutan jin na chuanin adam lo ta ti hian dam toina oma hi India ram chanchinthar langsar ve tak pakhat ni wangin kanon ti tel ve hrim Gulam Nabi Azad hi a keima mi malpon khatia politics a in mang an ni chhongvela a thu soi thin tele parliamenta a mi an nial na tong kam te khatiang kha a fin thlak thin ema wanga kalo chin chia ve takani thina wangin chanchinthara kan huwa a thlir zauna hin karon tel ve hrimani ti chuan a pakwana chuan me ni som ni pasari thole ni khan me te tlomai pol in hlom khom ti meila coordination committee on Manipur integrity alam toya kokomi te chuan sarkar lai puya Ministry of Home Affairs ai ote New Delhi anzu kom ta
Tunlai Manipur State Transport Basa Manipur ti inziak lak thak ani chungchanga anlung oi lo na thu anzuk thlena hei chukan video nung bera khan karon soi to a khimi ukrul naga tangkhul naga te chenna muna khianin sirui lili festival antia chu mang turakal imphal atangakal chanchin bumi press mi ho chuanna Manipur State Transport Basa khan security mi ten lo ti ding in checkpost sa khan an ti dinga hemi a windshield an te a ma a dar thalang bus ma dar thalanga Manipur State Transport ti inject thina Manipur ti inject kha an khu tir bon an he an lo thai bo tir ni kha kha meitei pol ho hi an dungoi lo em chu wang chuan mei nisom ni panga pathian ni khan imfala governor chenna in lu chu tum deuh tho khami governor lakan lung oilo na lan tirnan khan yan pung khoma governor kha delhi atanga imfala ron ho airport atanga ras bhavan po mi puitena andan ne lo to ka wang khan lir thea kal theiloin le akal ngam lo deuh ta pon mi thea helicopter in airport atanga ras bhavan kha pan nge ni tin heng ko komi te hin he thil thenga wang hian Manipur ram an state ming an sarkar an state sarkar ba satanga han thai bo han da bo ni khan ngai thiam lowa chu wang chun governor ne na hian ngai dam dil na an be se ma se governor hian thu pa choina mo ka ti ngai dam dil na kharon nei lo wangin an thin rim khan meni som ni panga pathian ni khan lung oilo na satakin imfal ko puyan lan tir ta khan ya buina te po chuaka mit tuitlak na hlote khating ang smoke bomb anti meikhu bomb mang te khanin mi pui te khan hot dara khating khan buina achoka chung te chuan an io palai te kha Delhi lama Ministry of Home Affairs azuk zual ko turin an zuk tir thata an thilphu tha hian governor ne na tanga thu pa choina bai ba kha hian an state chief secretary bante tin security advisor bante tin an police ho tu pa ber DGP bante photel boka thil khir tak ta pod ni mai theini ti chon mai tei pol ko komi ai ote hi hemi Delhi central sarkar ho tu te zuk dor hi mi pasari an nia ti chuan Ministry of Home Affairs ai o hian AK Mistra ani hi advisor to the Ministry of Home Affairs on Notice Affairs le Rajesh Kambal Joint Director Ministry of Home Affairs amite anlo dong song tu te an nia ti khanan zukin kom tlang ani ti chuan atop na berle somna hian kan chanchinthar thlir zauna a hian India President Draupadi Murmu chon meni somni pasari thole ni khan a chenna mun Rashtrapati Bhavana atum ni na tan India khole tuite ne na choi moina sang pek na hunam manga he Padma Award sem chona hmuna hianin kumin hianin Mizo pa puarlal rona electric veng aizol chon Padma Shri adong ani porona hi thule hla le zirna lam huanga he choi moina Padma Shri hi pekania puarlal rona hi Mizo thule hla thanlen na turatana a tholok takania Education Department ate thok thina ti chuan hemi adult education uinga hin joint director ani in ka ria ka soisual mai thea ka soisual chon min longai namula mei cher chanchin bu te kha ain kol thina tin ama mi mala po press te ne ya gilzom offset press ti heta nin ka hrepoka chu heta tang hian Mizo thon thu bu te le a le khabu hrim le khabu thatak takhi an chu chuak thina chu tianga Mizo thu le hla a than le a ma son na turata na patho lok takani wangin Padma Shri dong hi aphu kan tia kan lom puye me mani ti kha e kan han sei ve hrim kumin January thla Republic Day manani khan India khole tuite chowmoina sang Padma Award an ti hi Padma Bhushan te Padma Vibhushan te Padma Shri te khatiang dong tur khami za som thum pakua sarkar lai puin apuang choka tun tuma hemi purron te antel na hi ansem chua tum ni na ania tum thum na hinan zo mananga mo ka hrelawa nidang hundanga atum thum na hi an nei lenga e tum ni tum thum kha ansem thina chan chu voile khata asem tek thailo wang khan ata tolin ansem thina tum khatna pon lo nei to ti hen purona hi atum ni na hena telta ni ti chuan he
purona te rol hian mi som ruk pariat ama telin Padma Award dong tur hi sem chua ania ti chuan Padma Award hi chanchin hi India sarkar hian kumsang kha chukwa somnga pali tangkhan kumtin Republic Day ni piang hian adong tur te hian puang chok thina India ram khole tuite khatiang ang civil mi choi moina sang khang ang kha indong tur kha anron puang chok ta thina Mizo then khat po hei Padma Shri te dong anom tanek deka Padma Bhusan hi chu Mizo jinga dong an lom lowa Padma V Bhusan hi Captain LZ Chailo Khan adong nin ka hria ti chuan abak zong hi chu Padma Shri ania tin Mizo jinga Padma Shri dong ma saber chu pu e soi thlir kha ania ani kha science lam ti ma son na tura zo fa te ta na tholok ema wangin Padma Shri kha dong ania Padma Shri dong dang po kan trenwal ome kan zawai chung kan soi longa purona atel via wang hian tuntum kan chanchinthar thlir zauna atop bera hian kanon soi ve hrem hrem ania ti chuan kan video te aslo sei le lu to mai thea kan du tok le donanga kan channel po athang ve zela kan video ron upload thin te min lo ngai hlut sak thina comment tha tak tak te min pe comment ta te po video content ta ron siam tur thu pui pui mo deu in ron zauna in ron nei ta po kha ka renga rem chang sa pera kan thiamang tokin kan lo zir chiang venga ron buat saya kan content ta ron tel te po kan tumanga tin then khat pe chu angai na kan riat big lo le zona kan chan hlei thei lo te po ni ve boka ara ami thiam te ziak te le khatiang an thu soi te kha kan lo zir chiang venga kan riat thiam dan tok le kan thei tokin in be sei then khat zona te kha chu ron chan te po kan la tum chho zel don nia ti chuan subscriber te po kan pung ve zela kan lo me ma la subscribe lo te pon min lo subscribe sak ve zel ula tin comment kan hu hian a phurom kan pia chu phang chun comment te kan lo chiara kan lo ngak lel thin ani in ngai thak pa tal khan comment te khalo nu chia ve thin ula kan tia a share tar khonga po min lo tan pui le ula mi tam jok te nan lo ngai thak kan lo chir ve thine turin min lo share sak turin kan som le boka cheu tun tromatan chu kan du tok le photang